Pendidikan SD Negeri Telu Pancor, Tiang dan Bawaran by judul Lampa Lendong Kau. Sila pelunggu sarang sami pirengang. Le zaman lae arak sopo cerita le bumi lombok. Hidup Raja Si Agung dait bijaksana. Raja bedoe sepasang sandal. Si kanan teparan papuk mama, si kiri teparan papuk Nina. Berkat kekuasaan Allah Maha Kuasa, sandal ini ngeraos. Lagu kancana dua doang tawa pebahasana. Manusia aja dekna denger. Lek sopo kelam bagi daraja nolok sandalna bawa dipan. Tau na tindo. Sengak nasi tertolok lek bawa dipan. Takutlah sandal ini. Sengak luwe begang. Papuk mama berembentan bareh tekakan nita isi begang. Papuk Nino. Berdoa be tiba Allah sama kuasa agar terjadi begang. Ke papuk mama. Berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, icanin kaji jari begang agar dende tekakan isi begang lek balen raja. Amin. Dalam sekejap jarilah ya begang. Cicit. Kenduri begang-begang si becit-becit ini. Cicit. Papuk mama demen terjadi begang deh. Papuk Nino. Demen itu. Cicit. Diran raja. Dek nak tahu tinduk. Kelek prajurit nah. Hei prajurit. Betang aku mau. Agar nepau begang-begang si ribut ini. Ran aku dek tahu tinduk. Betang lah raja. Meong. Cicit. Papuk mama berembentan bareh tekakan nih taisik meong. Papuk Nino. Berdoa be tiba Allah Maha Kuasa agar terjadi meong. Papuk mama berdoa. Wah ya berdoa teka pulang doa ini insya Allah Ta'ala. Jarilah ya meong. Papuk mama demen terjadi meong deh. Papuk Nino. Demen itu. Bebas dia. Nora. Meong. Lek sopo jelo baginda raja lala berburu tipak gawasi jauh. Jauh nelah. Basong. Talate meong papuk Nino kanca meong papuk mama. Papuk mama terembentan. Basong nedang terkelingo isi raja. Itu je endek. Ninoku. Berdoa be tipa Allah Maha Kuasa agar terjadi basong. Papuk mama berdoa. Wah ya berdoa mampuk teka bulang doa ini insya Allah Ta'ala. Jari ya basong. Duk. Papuk mama demen terjadi basang deh. Papuk Nino. Demen itu. Cuma klemak terlalu berburu tipak gawah. Papuk Nino. Lek sopok jelo bagi raja lalu berburu tipak gawah si jauh. Jauh nela basang papuk mama. Basang papuk Nino. Baulah jadi bakar-bakar kan si prajuritnya. Bagi yang nalah ya pada sakit. Ngakan. Wah yang ngakan tolang Nino nebeng lah basong. Kalau atem basong papuk mama macam basong papuk Nino. Papuk mama teman jadi basong deh. Papuk Nino tolang doang beng itu. Apa prajurit empuk noh tujuh tolang noh. Betul. Abi di palu sama Kuasa agar terjadi ratu barang raja. Ke Papuk Nino. Betul lah. Ya Allah, ya Rabbi, icanin kaji jari ratu barang raja
agan mai tekakan amin. Dalam waktu sekejap jarilah ia ratu barang raja. Lagu pas ia bekerja. Penonton, tahu keruan popuk Nina kan ceruan popuk mama pasti berubah jadi ratu barang raja. Meruan basong. Popuk mama sang kelengeruan tepi. Oh, popuk Nina, datuk zaman jadi ratu barang raja. Berori popuk bukan popuk Nina. Tengok kawah. Pas dia nyampe tengok kawah, berdaya dia akan popuk-popuk. Daripada lalong ni. Popuk, dah tersemandrun tepi mararuan basong. Meleke, efek pada ingat sekarang kagak. Oh, mele popuk berbentan. Toh, lalu pokok lek tengah gawah no. Mandi wah. Lagu syaratnya sekali mandi. Dendek 2-3 kali. Oh, popuk temandi dulu ah. Berori popuk mama kan popuk Nina. Dait lah pokok ino. Mandi. Wah sekali mandi. Ingat siapa? Gagah apa? Ino, popuk mama sangka gagah depi sida. Ino, popuk Nina sangka ingat depi sida. Ini je baru sekali temandi. Apalagi 2-3 kali temandi pi mampu. Oh, awak temandi pi mampu. Lupa no syarat popuk Nina mandi. Wah, ngelanggar syarat. Tulak balik jari lampak landong kau. Eler. Rojo jeung kena lalu berburu. Dait lah lampak neler. Ini lampakku. Prajurit, turun ke bawah. Tangguh pula lampakku. Turun prajurit. Bos. Wah jari lampak. Tetolok malik. Lek awak dipantau na semula. Penonton. Tahu. Pesan si bau terbaik lekan cerita. Terjadi manusia. Tahu-tahu anda bersyukur. Dek, sokumnya letter. Pas icanina itu si Allah. Ino paling bagus. Nurga, matur tapi asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.